Bersambut Menteri Rangba ke Jela ubah Preston Tensong hakas ngi sejan ula ong baun sapa tokit mardor halo ke jinglap ya kisniang yap haru lenti shua ban poi shendigrims. Kiti ki khun sniang ki belayap ki don ru ya ki mohor bala pendai ha ki skor ki bala pensubah ba ki la bandai penban ki sniang ki berang shudap sam dang shen da ke sarkar ya ki pajba. Kumta halor kani ubah Preston ula ong bagatnat kan sawat jingtip mardor bat kan ombu jing yaki banlap namar kite ki mohor bala pandai hakiskor kidon ke jingtip thik pathik yano balamang ban ai bat kidei ki banang no ya ke jingbret ye kite ki khandai ligi khun sniang bala yap la pentip pajba da wei urang ba bala tip kumu arjin niki lemba ke social media bat hadin kadi ki nong shong shnong kilami banlit tep no ya kite ki khun sniang banlai pat na ki jing sma ka bami Api ia kan ni mentah. Yang isya ngamtip lagi bread ni kimbret. Nri ka ia tak ni lale. Ka ia ring tak ni lale. Ban i monitor kalau don ke control room. Ka mentah subuh pimut bandiru nginlap. Syanu kide, syanu don utu kunstiang. Lada uyap rung ilalap. Balai uyap ka i kadau ngin pacek. Te mentah ketika first time mengos ngau kata kajing. Ya kata kajing pentip nak kalian dopi dengan sah page sah keren nak kalian juga jong director jong kaneka battery kumno ban la kalong balai yu kumta kali jia bikin brand la dei ba uyap ne la ka dei ngamtip ya kadau de ingin sa find out ya kata kumne mo yikini kisniang ke bengawan ra ngila isolate ro yaki kadon ke SOP kalong thik kumka coronavirus mari warna ngi isolate yaki ngi ai vaksin yaki ni ai dawai yaki den ni pensong la kajong yaki ti hadin sipo khat arsni nang tangisa NUI ki bamdon kanu nang tangisa ra Malaysia ki tu blok nang taban sami ki beneficiaries ki babun kini ki bangi tai op kedai napo West Bengal ki den West Bengal Iswa bakin sam si paiba adon yang bakin that's why ki pingin bu swa haka isolation center naman ngidon ka artli ki jaka kawe hang te op slong bat kawe hang te kedem kulai de ya kani kila take care na kalian jogi doktor na dong sodong de nang ta komo pi in course of time bede haka isolation mengila kiru komot ki ai ka vaccination nang ta ki ai kita wal kita sin bro Hampshire dari Hampshire ketiga pi ka target jongi kolong na ka yamta ka first phase si khanriu hajar beneficiaries ke bengin sam ha keleng joka jela mekala jongi bat kita khanriu hajar ngi ai kawe ka blok komba south spa sun spa ngut ki beneficiaries tahi kini ki debek ki Hampshire free denai anda kila yo kun kabamut nang tu kini ki jongi la de masubum ta ki don ki sne khasi lagi jong ki bakiri kila ban pen kelas ka mix spirit kata kam don problem ni ne ya mentai ke bangi ora mangi ya kenika ya kini piklet kalong be kunta kadeka komo pika ke breed kenika hamsia de kasyong bade hak itu ki beneficiaries komo bi madon ki beneficiaries anda glass ngau balai se am don kam bangin le mix breed hi ya kataru kila ban le kan don kadung problem kaba bakin melak balik, penrekilak balik kata. Ya East Castles ngidang stang ya kanika blok maur keneng. Tinang tu terten ngisalet sa siapo mau senram nang tasa keleng-keleng. Siapo nusla nang takamelim baru ki blok ngin sam kiniki sembai sniang. Nakam bat ngin identify baharu ya gitu ki farmers la niki ba risniang. Mandai ban suong ya ai lemu seni setai in ai ru ya kibri ki badon interest sisa nang ta ki ba risniang sisa kadang ba kan long ke mentoi ya ka livelihood joki. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.